Hrvatska radiotelevizija plovi na jezerima. Možemo otvoriti. Evo, Vodice. Kanal RI Vodice. MTV Žut. Dobro nam došli na 17. Fjumanku. U sljedećim minutama uživajte zajedno s nama u riječkom prazniku jedrenja. Ovogodišnja je Fjumanka spojila mnogo toga. Od Liburnijske i Rotori regate preko Medijske do velike regate koja je okupila ove godine čak 200 jedrilica. More than regata, više od regate, to je slogan Fjumanke, a to je dokazala i ove godine. Plavo-zeleni Expo, potom Rotary Business Forum te Europska konferencija za mikro, mala i srednja poduzeća tek su jedan dio ovog praznika jedrenja u Rijeci. A ni zabave nije nedostajalo uz kvarnerske klape i rock koncerte na gatu Karoline Riječke. Prošli smo bure, mornarske muke, al srce ne zna mirnije luke, di susak morska. Ove godine ima puno događanja, jedra su podignuta i na moru to moramo prilagođavati kako vjetar puše. A na kopnu moramo imati dobre planove i programe i ove godine smo zaista osmislili tri važna događanja. To je Rotary Business Forum koji ima za svoju temu ove godine novi trendovi u brodogradnji i pomorstvu. Zatim ćemo imati jedan veliki skup zajedno sa predstavništvom Europske unije u Hrvatskoj, evropska ulaganja i za razvoj Europe, da večeras imamo jednu humanitarnu večeru, tako da zaista jedra se neće dugo spustati u noć. Ova manifestacija nije samo jedrenje, nije samo sport, nego okuplja puno tema, kao što je danas tema o poduzetništvu, mjesto susreta ljudi, poduzeća, zapravo ideja i jednostavno pozicionira Rijeku i ovaj kraj na karti Europe. Godinama prije delegacija, sada i predstavništvo Europske komisije sudjeluje na Fjumanki. Uvijek smo to prepoznali kao izuzetno interesantan događaj, ali ovaj puta je ipak drugačije. Toliko što smo se uključili u ovaj poslovni forum koji je organiziran po prvi puta također sa jednim panelom u kome želimo predstaviti mogućnosti investicijskog plana za ulaganje, odnosno investicijskog plana Europe koji je proklamirao predsjednik Juncker točno prije godinu dana. Znamo da Rijeka ima jednu dugu tradiciju malog i srednjeg poduzetništva, postoje tu i velika poduzeća, ali u svakom slučaju nadamo se da će oni se zainteresirati i potražiti i ovaj način financiranja jer je definitivno jedan od najpovoljnijih. Jako mi je drago da Europska investicijska banka zajedno sa Europskom komisijom organizira ovu konferenciju danas u okviru Fjumanke, jer kako je važno i zadovoljstvo, dakle i jedrenje i more i ta orijentacija ne samo Rijeke nego čitave Hrvatske
prema moru, tako i još bitnije podizanje gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta, a bez investicijskog plana za Europu koji kao da je rađen po mjeri Hrvatske, dakle koji je usmjeren na rast bruto društvenog proizvoda, ali isto tako i za nova zapošljavanja. Dakle, bez velikih investicija neće biti novih radnih mjesta, odnosno zapošljavanja mladih ljudi. Godine sa velikim ponosom dovodimo novu bebicu u flotu, predstavljamo ju danas na prvi dan Fiumanke, novi katamaran za komercijalne linije ovu sezonu. Ponosni i sretni da možemo poduprijeti baš na današnji dan i Fiumanku i grad koji živi s morem i na ovaj način dodatno to dokazati. Treba delat, ako ćeš čap stat. Treba delat, ako ćeš čas znat. Treba delat, na sve to bave tako. Treba delat, od zraka niš ni bilo. Ja treba delat, ja delat i ko tu se ne da. Treba delat, ko teješ kamo pri. Treba delat, ko teješ pametan bit. Treba delat, kako najbolje znaš. Treba delat, kako da se igraš. Treba delat, ja delat i ko ti se ne da. Dugo godina Fiumanka ima nekakvu postojanost, tradiciju. Ove godine smo se odlučili aktivno uključiti u program Fiumanke. Nadam se ne jednokratno, nego dugoročno. RB Auto i Renault dugo godina surađuju, imamo izuzetno dobre nove modele, u zadnjih godinu dana smo puno napravili, razvijamo se u jednom potpuno novom smjeru i odlučili smo se za Fiumanku i smatramo da je to najbolji put da sve te svoje modele i usluge prezentiramo široj javnosti. Ostavi to je moje. Fiumanka je idealna prilika da se i mi, medijski djelatnici, nakratko ostavimo malo tipkovnica, mikrofona i kamera i da se prepustimo užitku jedrenja. I uspješno to činimo već 10 godina. Posljednje 4 godine s predznakom Europska. Ove godine jedro je podiglo 11 medijskih kuća. Dižem sidro, dižem iz dubine bilo idro. Dijen u visine, more čeka me, more moje zove me. Dižem sidro, dižem iz dubine bilo idro. Dijen u visine, more čeka me, more plavo zove me. Suhi su kad kamik špagi broda starega. Davno sam ga veza dušo, pored tebe ja. Plavo more, sam puštija, samo da bi s tobom bija. Samo za te s Jarbula sam hidrojakala i vešti od kapitana, pa od Mars Antona. Samo da biš sritna bila, moja lipa, moja mila. Samo da biš s manom svitna bila, a ti s drugim sad si me pustila. Dižem sidro, dižem iz dubine bilo idro. Dijen u visine, more čeka me, moje more zove me. Dižem sidro, dižem iz dubine bilo idro. Dijen u visine, more čeka me, more
Zbiljte se. Opet smo sjajni. Da. Odista sjajni. HRT-ova ekipa prva ove godine, nekako možemo reći da je HRT jako uspješan na riječkoj Fjumanki. Istina je, Punom rečenicom ukli. jako smo uspješna ekipa i to se sad potvrđuje 5. put, čini mi se, ukupnim svim Fjumankama koje smo vozili. Dakle, drago mi je da kad dolazi HRT ekipa na Fjumanku, da svi ostali malo imaju jedan strah i respekt i misle opet su HRT-ovci ovdje. To nije dobro, neće biti lako. Evo, i to je zapravo najveća slast svega. Drugo mjesto RTV Slovenija, već ste bili gosti na riječkoj Fjumanki. Kako je bilo, kakav je feeling biti na drugom mjestu? Pa to je odličan feeling. Mi smo već 4 puta ovdje, drugi put za redom smo na drugom mjestu. Ako su gostitelji i organizatori kao ste HRT prvi, to nije ništa loše, mi se veselimo i za njih. ACI već godinama prati Fjumanku i isto tako smo ponosni da možemo biti i ove godine sponzor Europske medijske regate i ovom prilikom čestitam pobjedničkom timu, znači timu HRT-a. Mi volimo more, more naše plavo, sve INA je ponosni sponzor Fjumanke od samih početaka regate, tako da nam je veliko zadovoljstvo da i ove godine sudjelujemo i kao sponzor, ali i kao natjecateljska ekipa na našoj jedrilici. Rijeka je nastala uz more i zahvaljujući pomorcima, pomorstvu, postala je veliki važan grad. Naš prilog more i novi list u cjelini je silno posvećen upravo pomorstvu, pomorskom gospodarstvu, ljudima koji žive uz more i od mora. Trudom naših poslovnih partnera, naših čitatelja i redakcije nastao je prilog more koji se upravo bavi takvim temama, problemima i uspjesima ljudi, tvrtki, poduzetnika koji rade u pomorskom gospodarstvu. Jedrenje je povezivanje ljudi, obala i svih priča koje one mogu obuhvatiti svojim jedrima. To je nekakva ideja bila Fjumanke, da obuhvatimo jedan dobar paket, znači red jedrenja, jed poslovnog povezivanja i naravno sve uvijek završava dobrom zabavom. Kao i svake godine vrhunac jedriličarskih događanja u Rijeci i na Kvarneru središnja je regata. I ove godine na 17. Fjumanki jedra svojih brodova razvilo je preko 200 posada.
Sve čisto s desna s lijeva, nema oblačka niti chemtraila. Modro nebo, sunčano vedro, sve je milina, sladoled svima. Crkoću ptice, zuje pčele, sjevaju ribe, svi se vesele. Lete baloni, zmajevi frizbi, dica se kotrljaju po nizbi. Šareni slon, živčani slom, sok klizi, livini zizi. Ima 100 miliona tona, ubijano ko na krilu aviona. Kad naraste bit ću dijete, kad oblaci prijete, ja dignut ću rolete, jer znam da bit će pretežno vedro, pretežno vedro. Vakula je rekao, da bit će pretežno. Nakon kiše dolazi sunce, a kasnije i vjetar. No na samome startu velike Fjumanke jugo još nije probilo. A kada je krenulo, valjalo se naći na pravoj strani startne linije. Acila Domini i jedrilica s Ininom posadom izabrale su pravu stranu startne linije i već na samome početku stekle prednost. Za razliku od Mololonga, koji je već tu izgubio mogućnost borbe za pobjedu. Već unaprijed proglašeni favoriti regate Shining Umago i Adriatic Europa startali su s malim zaostatkom na sredini startne linije, no to ih nije omelo u lovu na pobjedničko postolje. Ja dignut ću rolete, jer znam da bit će pretežno vedro, pretežno vedro. Vakula je rekao, da bit će pretežno vedro, pretežno vedro. Vakula je rekao, Vakula je rekao. Već prije okreta u Omišlju, Shining je preuzeo vodstvo koje do cilja nije ispustio. Sve to zahvaljujući jugu, koje se dizalo do 12 čvorova i osiguralo jednu od najbržih Fjumanki. Ja dignut ću rolete, jer znam da bit će pretežno vedro. Kod obiteljskih krstaša Lucija X odabrala je pravu stranu starta i uhvatila prednost koju je zadržala do kraja regate. A na čuđenje mnogih koji su pratili veliku Fjumanku, prva je u luku dojedrila tradicionalna barka Frane i Moli, koja je prošla najkraću rutu Fjumanke 2016. Ove je godine ostvareni rekord regate. Sat i 26 minuta, a pobjednik Shining Umago Maxi na trenutke je ostvarivao brzinu veću od 15 čvorova. Vitar je povoljan, diži jedro, pretežno vedro. Kad naraste bit ću dijete, kad oblaci prijete, ja dignut ću rolete, jer znam da bit će pretežno vedro, pretežno vedro. Vakula je rekao, da bit će pretežno vedro, pretežno vedro. Vakula je rekao, Vakula je rekao. Istina je, važno je sudjelovati, još važnije, dobro jedriti, no bez lažne skromnosti. Kome nije mio, miris pobjede. Uspjelo nam je i ovaj put, mislim, napravili smo stvarno sve jako dobro, osim malih problemčića na startu, jako smo se poslije dobro jako izvukli. Ko što smo predvidjeli, konkurencija je bila velika, jaka, jako smo im na kraju uspjeli pobijeći, tako da jako pobjeda na kraju izgledala suverena, nije baš bilo tako topla regata. Ajmo ocijeniti regatu od 1 do 10. 11. 11. U svakom slučaju ova Fjumanka je bila fantastična. Što se tiče vjetra, to nijedna prognoza nije to izračunala ni to predvidjela za nas i bilo je stvarno fantastično, iznad svakih očekivanja. Odličan jugo, jedino na startu kad je počela procedura, je nestalo, tako mi smo imali malo problema sa izbjegavanjem, pa smo pustili jedno 4 minuta vjerojatno Shininga napred
i onda se nije pustio više. Tako da mislim da je odlična regata. I odlično drugo mjesto. Dobro. Nije odlično je prvo, drugo je dobro. Sve je išlo po planu, vrijeme taman nas je poslužilo da prvi dio, pošto smo malo veći brod, odvozimo nešto bolje. Poslije oni regataši kako treba su nas prošli i tako je završilo isto. Treće mjesto taman. Odlična je bila regata, malo nas seznuo vjetar na početku, ali imamo odličnu ekipu, izvrstan Rajko, skipper naš i jako lijepi brod, tako smo uživali i super je bilo. Evo, iza nas je 17. fiumanka koja je unatoč lošoj najavi i lošem početku u potopu uoči starta završila bez kiše sa odličnim vjetrom. Ove godine je nama 20 godina osnutka lučke uprave i to mi slavimo. I za ove godine smo se bili poslovno pripremili i kao ekipa i evo zadovoljni smo i sa našim jedrenjem. Bili smo i jučer na Liburinskoj regati, danas na fiumanki. Danas je vrijeme bilo jako interesantno. Prvo kiša, ali za vrijeme regata ništa, dobar vjetar i evo svi su sretno stigli i veliko zadovoljstvo. This was a really exceptional experience for me, and I'm happy to participate this race. And behalf of INA, this is a great event for us. Fiumanka, Riječki karneval, to su brendovi grada Rijeke i svako ko dolazi na ta zbivanja ili sudjeluju u tim zbivanjima, odnosno tim događajima, je, ja vjerujem, zadovoljan onim što dobije. Fiumanka je jedan festival druženja, festival jedrenja, bez obzira da li bilo vjetre, da li bilo kiše. Mislim da svi oni koji su bili na Fiumanci uživali su u Fiumanci, uživat će i dalje, jer to je zaista jedan predivan event koji Rijeku spaja s morem i koji je Rijeku vratio na more. Dogodine će biti punoljetna fiumanka, za ovu možemo reći da je završila uspješno, da je bila karakteristična po tome što je bilo loše vrijeme, ali za jedriliča je dobra, da je bila ono na granici prosudbe da se dozvoli ili se ne dozvoli jedranje, tako da je prosudba bila dobra, da se je to dozvolilo, da je sve prošlo bez problema. Možemo reći, nakon svega onoga što nas je čekalo, sve one prognoze koje su bile i svi oni nekakvi razgovori o tome da ćemo se biti odgođena, fiumanka, ono što smo i rekli, ne može biti odgođena. Ona je jedina, jedinstvena i evo, pa ono kažu kako nekoga Bog pomogne nekome koji je kakav, ne znam kakav je, nama je očito Bog pomogao i vidio da se trudimo i da radimo. Pa onda evo, imali smo idealne uvjete, idealno vrijeme i idealnu regatu. Uspoređujemo ovu sa onom prvom pred 17 godina koja je isto tako bila predivna sa vjetrom. To se desilo i ove godine i drago mi je da je fiumanka jednom jedrila po jugu. Jer po jugu u Rijeci jedrit je stvarno rijetkost. To može biti 2-3 puta godišnje, evo danas je bilo to. Iduće godine fiumanka postaje punoljetna. Zato ako s nama niste bili ove godine, dobro nam došli na njen 18. rođendan. I ne morate nositi poklone, mi ćemo vam pokloniti sve što treba. More, sunce, vjetar i brodove. Do tada, Dobro vam more!